Kawai ketrok kebala kedu sok watermelon kebenangan kiu ni ketan Guwahati banuan kiu seselong kala kem dingno ak surok ba National Highway bahan rail hasang Bangla ha ke distrik ni boy. Kene ke jingja uploading ke besar kai kala jah ke step joka kat kan rai trek uleber ar hajar ar pun rio. Ha ke por ba architect ha ke bakitil ding besar kai kala bamdo ek ne ketrok kebenangan number GK not RCB sau lai lai san. Lanya da u data wak mahre na Maharashtra. Mari yo jeng te belor kene ke jingja na kaliang gibor pulet ka thanat nongpo. Rengkat bat gibor pulet pinlip ding na nongpo. Lalet marmar kene ke jaka bantem me keding. Ndrei tat hado bendala ban pinlip me keding gitlit ding gira yo ban bamdo ekene ke trok. Shoshuru le yo jeng te baga jingja uploading jeng ne ke trok la subah bagala bandai na marka line boarding la ne ke short circuit. Ba ne ke jingja am shimladon ke jingja basngausi la no ke jingjula kene ke trok. Naglang gibor pulet kendang penlong ya kejing toket halor kene kejing ja. Dasa kiru bagi pat bat nong let nong wan kilwa po ya kene kejaga bat kile muja bantam ya kisok watermelon ki badang bah.